twongeye kubaha ikaze inshuti bakunzi bacu ba Actualité Burundi, reka twizere ko mumeze neza cyane abantu mwese muri kutwumva. Tugiye kwibanda mu makuru menshi cyane agiye atandukanye. Imirwano yongeye kumvikana muri aya masaha mu bice byinshi bigiye bitandukanye. Umutwe wa 23 ufashe umwanzuro wo kuva mu bice wari usigayemo nyuma y'inkoni nyinshi cyane wakubiswe. Ubu ngubu ugeze ahitwa Remera, ni muri Uvira, abanyuma basohoka abenshi barimo baraturagurwa. Turaje tube tubigarukaho, turakubwira byinshi bitandukanye. Imirwano iri kubera muri za Minembwe ndetse umuhanda werekeza Baraka, ingabo za FARDC zawufunze. Abenshi rero bongeye kuba bafatwa, cyangwa se ingabo za 23 zongeye gufatwa ku buryo bukomeye cyane. Ndetse muri Kivu y'Amajyaruguru ho abasirikare bagera kuri 16 umutwe wa 23 baje kuba bishyikiriza umutwe wa Wazalendo. Abarwanyi ba M23 bishyikirije umutwe wa Wazalendo, turaza kuba tubigarukaho. Ikindi twakubwira nuko mu gace gatandukanye kari kubarimo imirwano kitwa Tuwe ni muri secteur ya Itobwe, muri secteur ya Mwenga, ni muri secteur ya Itobwe, teritwari ya Mwenga Prito, niho imirwano yongeye kuza kubibera muri aya masaha mu rukerera rwose. Saa 8 z'urukerera nibwo bongeye kuba baza gukozanyaho hagati y'umutwe wa 23 ufatanya na Twirwaneho, baje guhangana n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bafatanyije n'ingabo z'u Burundi ndetse no bongeye kuba barwana. Imirwano ikomeye cyane yaje no kumvikanamo intwaro nyinshi kandi ziremereye cyane rero zirimo zirakoreshwa hano muri Fizi. Ubwo turibuze kuba tugenda tubigarukaho. Turibuze kubwira ko ku munsi w'ejo n'ubundi rero ingabo za FARDC zaje kuba zifata uduce dutandukanye turi strategique, cyangwa se tubereye neza ahantu wa controller ibice byinshi uri muri utwo duce. Harimo akitwa Buruta cyangwa se Buruta, ndetse no kuri Point Zero hagati ya Mukela ndetse na Minembwe, angani muri teritwari ya Fizi. Turaza byose rero kuza kuba tubigarukaho, twizera ko muri buze kuba mubana natwe akantu ku kandi mutaza kuba mucikwa mw'abantu mwe. Amakuru yo tuba twabateguriye ni menshi, twifashisha imboni zacu, tukifashisha abanyamakuru bagiye batandukanye ndetse n'ibinyamakuru byinshi bitandukanye nabyo biba birimo biragenda biduha amakuru, ndetse n'ibindi birimo za Kivu Morning Post, tukifashisha zirimo za Tazama RDC, za Actualité .cd, tukifashisha mediacongo.net ndetse n'ibindi bitandukanye bikorera hari akutaka bwa Kongo. Tuba tubabwira byinshi, ababikorera basimo ba Steve Wembi, abarimo ba Juste Kabuma ndetse na Daniel Micombera, bose tuba twagiye ducishamo amaso. Turibuze kukubwira ko guverineri n'ubundi rero ari muri convoy yaje kuba agabwa igitero hano muri Butembo, nabyo turibuze kuba tukubwira rwose. Deputy Shafi Musitu rwose yamaze kuba agabwaho igitero, turaza kuba tukubwira uko byagenze, cyangwa se convoy ye yaje kuba yatakwa, nabyo turaza kuba tubigarukaho. Turakubwira byinshi bitandukanye. Amakuru yo tuba tuyafite mw'abantu mwe. Umutwe wa 23 watanze ikirego, umutwe wa 23 watanze rwose ikirego, ndetse abantu baribaza ati se muri kuregera UN ngibafashe iki? Ngo mwavuye muri hano muri Nuze muri Uvira, ngo none ngo bari kubataka. Ubu rero tubona umutwe wa 23 watanze, navuga ngo urwandiko urushyikiriza rwose Antonio Guterres, barimo baratakamba. Nabyo ni ibintu byo gukomeza kuza kwibazaho cyane, wibaza ati se mu by'ukuri umutwe wa 23 urimo urarira ayingona, cyangwa se inkoni zabarembeje, bakaba bageze aho umwana arira nyina niyumve. Kuko hano muri za Minembwe barimo barahabwa ikitwa ikiboko. Mu gace ka Mukoko bakubiswe, aho bita muri za Mitumba, aho hose ni hamwe mu hantu hari kugenda hagaragara rero gukubitwa gukomeye cyane k'umutwe mu 23. Byinshi bitandukanye rero tugiye kuza kuba tubyibandaho. Dusuhuza abantu mwese muri kutwumva, ndetse n'abari butwumve mu masaha ari imbere. Amasaha yose watwumviraho wumve ko tuguteye yambo, turagusuhuje. Hano
yaba uri umurundi uri mu gihugu cy'u Burundi cya hanze yacyo, yaba uri umunyarwanda uri indani cyangwa outside, cyangwa se n'abandi bari muri Congo n'abari outside ya Congo, ubwo ni abadiaspora. Abagande amatora rwose aragaragaza ko kuri ubu amatora amajwi amaze kubarurwa 76% Museveni yamaze kubyegukana, naho 20 uwo bita Robert Kyagulanyi nawe yamaze kuba ayegukana. Ni bimwe rero biri kugaragara hano muri Uganda, bisa naho n'ubundi wereka guta Museveni nawe yamaze kuba yemezwa cyangwa se nubwo bitaraba officially, ariko n'ubundi yongeye gutsinda umukambwe w'imyaka 81, amaze imyaka 40 ku butegetsi, ariko yanze kurekura Abanyafurika. Ntabwo ibya demokarasi wazi ubibabwira rwose, biragoranye ko yavaho atari kugenda asinzira nk'aba Robert Mugabe n'abandi twagiye tubona bo muri za Nigeria basinzirira mu nama. Reka tuve kuri ibyo rero twigarukire tubabwire imirwano yongeye kuba yumvikana. Ni imirwano rero aho M23 ikubiswe yirukankanwa, abari basigaye mu mujyi wa Uvira bayabangira ingata bageza aho bitazaremera ni hagati mu mujyi, birukanka cyane ndetse barimo baratanga ibirego baregera UN, barimo baratanga ibirego baregera UN ngo ibakize rwose amaboko y'ingabo zikomeye cyane za FARDC na FDNB zikomeje kubarasa moto cyangwa se kubaha umuriro ukomeye cyane. Izi ngabo za FDNB ndetse n'iza FARDC ziri buze kuba zihagaye umutwe wa 23 ugeze noneho aho urimo uratabaza, kuko kugeza kuri ubu ngubu mu mujyi wa Uvira 23 iremera ko noneho n'abari basigaye bose iri kubakurayo, atariko barimo baraturasaho bikomeye cyane, barimo baraturasaho ku buryo budasanzwe. Ati rwose mudufashe. Impunzi nyinshi rero zikomeje guhunga bitewe n'imirwano iri kubera muri Sud Kivu. Ubu ngubu tuvugana kuri point zero n'ubundi kuva ku munsi w'ejo ubwo harimo hararaswa, ariko n'ubu ngubu hazindukiriye ibitero bikomeye cyane aho bita hano muri za Rwitsa nk'uku naho, nyuma y'uko ku munsi w'ejo drone zihasiribanze. Umutwe wa 23 urimo uratangaza ko ngo wahahanuriye drone 2, ariko ibi byose no kubeshya. Ni ibinyamakuru bikorera mu kwaha k'uyu mutwe bikomeje kubona birimo biratsindwa ruheno, cyangwa se bikomeje kubona birimo birakubitwa bigatangira gushakisha impamvu navuga ngo zo gukingiriza abantu mu maso, cyangwa se gukinga akadeyi mu maso abakunzi babo batabona ibiri kubaho, dore ko mu bice byinshi byabaye cyangwa se mu bice byabereyemo imirwano n'ubundi ku munsi w'ejo bakubiswe, yaba hano muri za Karundu, yaba Rwitsa nk'uko, yaba Makobora ndetse na Kigongo. Umutwe wa 23 ukomeje gukubitwa ku buryo bukomeye cyane, ndetse no kuri uyu munsi hose n'ubundi biriwe bakubitwa hano muri za Minembwe. Ni ibintu bisa naho n'ubundi uyu mutwe rero kuza kuba wikura mu maboko y'umutwe wa Waza ndetse n'ingabo z'igihugu cya Congo FARDC n'iz'u Burundi FDNB biri buze kuba bigorana. Batangiye kubeshya ko ngo hari abasirikare ngo bafashe ngo bababirigi, gusa biracyagoranye. Umutwe wa 23 umerewe nabi cyane, saho gusa dore ko n'ubundi Wazalendo iri kuvuga ko yamaze kubifata tumwe mu duce dutandukanye, ndetse n'amakamyo ya M23 yaratwaye abasirikare hano muri Rucuru ahitwa Kibirizi. Wazalendo yamaze kuba rwose ifata ibyo bice, cyangwa se inafata namwe mu makamyo. Ni mu gace rero ka Kibirizi aho imirwano yabaye, n'ubundi ifatiramo imodokari za M23 zitwaye abasirikare benshi cyane, babarirwa rero muri za 75. Bivugwa ko Waza yahise ibafata, abenshi banishyikiriza mu maboko y'ingabo za Wazalendo. Hagati ya 15 na 16 nibo biri kuvuga ko bamaze kuba rwose bacakirwa, guturuka no ku munsi wo kuwa kane rwose
bakomeje kugenda bafatwa cyangwa se bakomeje kugenda bacakirwa guturuka ku munsi w'ejo. Waza yo ikintu iri gukubitisha umutwe wa 23 muri iyi minsi ni ambush, irimo irabatega ambush akomeye cyane ndetse igakunda no kuyakora mu masaha y'ijoro, ku buryo biri gutuma umutwe wa 23 rwose utsindwa bikomeye cyane. Dore nk'aha ngaha aho bitsa muri za Bwito cyangwa se muri za shefere ya Bwito, naho nuko nguko byagendekeye umutwe wa 23. Ibinyamakuru rero byose n'ubundi bikorera mu kwaha kwa 23 noneho byageze aho bibura n'icyo bivuga, kuko imirwano yabereye hano kuri Point Zero aha ngaha rwose naho bahakubitiwe ku buryo budasanzwe. Ni imirwano yaborotse umuhanda ujya Baraka hano muri teritwari ya Fizi, kuko umutwe wa 23 ariho washakaga guhungira werekeza kugira ngo uzanabone uko winjira muri za Karemi ndetse na Tanganyika, ariko ingabo z'u Burundi mu by'ukuri zaje guhita zibana ndetse zifungira aho ngaho. 23 zikubitira hano muri Fizi, muri Minembwe ndetse no mu tundi duce dutandukanye. Dore nk'ubu ngubu twirwanaho na 23 biragaragara ko n'ubundi bongeye kurwana na Wazalendo hano kuri Point Zero. Amakuru angezeho none anga n'ubundi kano gace ka Point Zero nyuma y'uko ku munsi w'ejo drone zikarashemo, 23 yabura ikikora ikabeshya ko yazihanuye, ariko n'ubundi ndabona Waza bongeye gusubira mu mirwano rero itoroshye cyane. Impande zose ziracyarimo zirasana kugeza kuri aya masaha, impande zose ziracyarimo zirarasana. Aka gace ka Minembwe ko rwose birakomeye cyane, aha bita za Baruta birakomeye cyane. Ntabwo umutwe wa 23 sinzi kuri buze kuba ubasha kuhikura, kuko ingabo z'abarundi nazo zije gufasha muri aka gace, ndetse tunakubwire ko muri sector ya Itobwe muri Mwenga naho n'ubundi imirwano ari uko nguko yongeye kuba iri koroza. Abasirikare benshi rero biragaragara ko b'abarundi batari buze kuba bemera ko umutwe wa 23 tsirimuka n'intambwe imwe cyangwa se na santimetero 5 wegera imbere, ahubwo barimo barawusubiza inyuma bagafata intwaro zabo nyinshi, bakanabafatana navuga ngo ibikoresho byinshi cyane, ari nako n'abandi bakomeza kumanika intwaro. 23 rero ikintu gisigaye cyonyine ifite ni ukuba yatabaza amahanga, byibuze akabasha kuba yatuma hongera kubaho agahenge, kuko muri iyi minsi bararembejwe, inkoni zirabarembeje cyane rwose. Dore ko Joao Lorenzo yohereje intumwa hano muri Congo, ariko n'ubundi yasanze imirwano imeze nabi hano mu gace hita Baruta. Aka gace ka Baruta rero ni kari muri za Minembwe, ni umusozi mwiza cyane cyangwa se uri good strategique, ku buryo kuva ingabo za FARDC zawufata zatangiye kudomina ku buryo bukomeye cyane urugamba. Kuva zafata nizo zirimo ziradomina urugamba kuruta umutwe wa 23, ndetse bigaragara ko uyu mutwe wa 23 hatagize ikindi ukora uri buze rwose no kuba wirukankanwa hano muri Minembwe, cyangwa se uri buze kuba ukurwa muri Minembwe. Amakuru ni menshi cyane rwose arimo aragarukwaho hano muri ibi bice bitandukanye. Gusa icyo nakubwira cyo nuko 23 abasirikare bari basigaye muri Uvira bamaze nabo kuba birukankanwa, barimo barayikurwamo, nubwo babonye batsinzwe bakavuga ngo nibo bari kwikuramo hano za Remera, ariko kiriho nuko n'ubundi uyu mutwe wamaze kuba utsindwa cyangwa se wamaze kuba ukubitwa. Turagaruka mu kanya rero tubabwira amakuru atandukanye. Dukubitire gato muri Uganda, aho amajwi amaze kubarurwa aragera kuri amajwi 76 ya Museveni ndetse na 20 y'uyu umugabo Robert Kyagulanyi, ndetse ubwo abandi basigaye bakagabana utwo tungahe. Birumvikana ko Museveni n'ubundi rero ari kudomina cyane. Musaza ntago wamutsinda, musaza yagiye arwanya urugamba uraza ngo uramutsindira ngo mu matora, ibyo ntago bishoboka. Imyaka 40 ni experience yagije cyane kuba uri ku buyobozi, ku buryo niyo watsindwa ibyo bintu rwose
ntabwo byakunda. Museveni azava aho abishatse rwose, mu byange mu byemere, ku myaka 80 aracyatera pompaje, aracyafite agatege, biragoye kuba wavuga ngo uraza kuba umukura uko wishakiye, ngo uraje ngo wari umuhanzi. Abitwa abakiza Besigye yabonaga bafite imbaraga, yabanje arabanetraliza cyangwa se abaca intege. Wowe ngo wari umuhanzi ngo uraza kugira icyo ukora, biragoranye cyane rwose. Reka dusoreze aha ngaha, Imana ibarinde. Ciao ciao.